KIC na hai Myanmar lam pithokpa yaroi Indo Myanmar India Myanmar border khaido khaijin tawbada Manipur gi Sandel district ki manung sana layiba lam singkari gumba hiram amatada pithokiba yaroi hena Koki NP Sandel KIC na thadorakpa chirol amana phongdorakli chirol asina hai Ministry of External Affairs MEA na tha sigi mari de thokiba chirol amada India Myanmar border gi waroisin purakna bokona Sandel district ki manung sana layiba boundary pillar number 65 amadi 68 ki marak pithok gi wafam lakli basi yaba ngamloi tawigano lam mapu singi ayaba amadi hairamba tawduna karigumba hiram amatada lam pithokpa yaro hena palladuna oirakliba phibam singa sida karigumba makhala matada tathok tasin tawramdaba haibasi yamna lebuk thibani lam pibe gi mayokta matam pumuda lepkani Myanmar pithokani hariba lam asi haurakliba mirol sing yamna maru aiba mafam singni hairakli India amadi Manipur laingana hariba khongthang asi lepnaba honabiyu haiba wafam thamladuna hiram asigi matangda Sandel da leiriba stakeholders singa punna tanafam thui Yelhoumi singi phangpham tokpa hak sing matam pumuda ngak tuna thamnaba khongthang lokhat biyu haiba wafam sirol sida makhatana phungdorakli Senapati district manung na Kuki sing satok sin thingna balepnakri Kangpopi district ki gamgi fight August mari da Senapati district ki maru oiba organization sing gilosin basing thatlaga Kangpopi phawna khidaba dugi mayokta Senapati district manung na Kuki sing satok sin thingna ba warep laure haina Naga people's organization phongdorakli Senapati da leiba NPO conference hall nga si pangthokiba Naga people's organization NPO tribal ho Senapati district women association DWA amasung Senapati district student association gi apun mami phamda haukiba August mari da Kangpopi district ki gamgi fire thokiba thawdo adu gi matangda kupna khanaki hari thawdo adu haksin lawbaga loina NPO SDWA SDAC amasung supervisory committee gi maikei gi koki volunteer sing na gamgi fire get power ga sapat yahan kitaba thawdo adu yaning da phongdoki Losing basing aduna makoi gi masak taknaba amasung makoi na satpigi maram adu sugai na taklaba phawbda losing basing adu satlan kiti hairi mifam aduna kupna khanaraba tungda thawdo do haksina lawbaga loinana makhataba notice ama thoktriba phawbu Senapati district manungda koki gi miyoi sing amata phawduna satpada athingba thamnaba warep lawki hairi Lupsing aduna makhatana mari lainaba singi pungning singsil aduna gamgi fai gate ki thawdo adu ki matangda case lokhatnaba naga sing aso engam yaudana ikai khumnanaba masum matungda amuhana asiguma thawdok sing thoondanaba pungning singki panmaya bade haukiba August mari the NPO SDWA SDSA gi lusing basing Imphal gi Senapati tamna sakhiba gi lambida gamgi fai de koki volunteer sing na gari sing khamlaba tungda makoi gi masak taklaba su Kangpopi gi buffer zone phawduna satpa yaro hena namdun Imphal halaklaba matungda urkhul tadubi lambida Senapati da halalakhiba laikhibane hari Izat mangalaba matung hatpagi maral da miyo ema sibigi serak bikri haukiba sahi English ngani ga kunga mathoi da Maharashtra gi Palghar district leba Dahanu taluka da masagi sai mapanangai ri pipik lebi nupi masa amabu izat mangalaba matung tamthina hatok pikhibagi gi maral da miyo ema Maharashtra gi court ama na sibigi serak bikri Maharashtra court na sibigi serak bikraba miyo du gi maming Pramun Allies Prafulo Allies Pramod Ratana Kosikawi Additional Session Judge AR Rahanena Pramul Allies Prafulo Sibigi Serak Pibigi Matakta Fine on a Lupa Lissing Hundraga Mangatina was country Additional Session Judge AR Rahanena Prafulo Indian Penal Code Section 302 Mother 307 Attempt to Mother 376 Clause to J 376 Clause to N 376A amadi Protection of Children from Sexual Offense Proxo Eki Makada CBG Serak Piki Benhari Special Public Prosecutor Rekha N Hipre amadi JN Surya Binsina Izat Manghan Bigi Taudo Dahanu the Laiba Bangarpar Kungang the Tokiba Sahi English Nganiga Kungama Toki September Kunga Tokibani like Hidrabigi Nupi Masadu Class 4 the Tamlibi Mahiro Nupi Masamani Maku Manak Nakodalai Butukan Amadi Potsy Lainava Mamana Tavada Pramulna Nupi Masadu Father is at Mangalava Matung Hato Piki Bani Hana Sufontoki
यूक्रेन द रशिया की अकनब अटैक मी मरी सिखरे यूक्रेन रशिया की रिफाइनरी अमसु थुखाइख्रे यूक्रेन की कैपिटल कीव अमसुम अकोइब एरिया द रशियन फोर्सेस न यामना कन एरियल अटैक तौबद अंगा अमा यावना मी मरी सिखरे अमसुम यामना थीना मांग ताखरे नकल अमरोम द यूक्रेनियन फोर्सेस न सु लॉन्ग रेंज अटैक तौदुना रशिया की ऑयल रिफाइनरी अमसु थुखाइख्रे हारि रशिया की किफ रीजन की ब्रोबारी डिस्ट्रिक्ट रशिया की ड्रोन कया युम अमदा तासिलक्तुना पोखाइब सई अहुम द गाइदिब नुपा मसा अमा अमसुम माकी मापुबोक अमदी माबोक सिकी हारि इमुंग अदुगी अतोपा मियोय अहुम अमसुम यमलोनबगी मियोय अमना सोकपदगी हॉस्पिटल एडमिट तौखि एटेक अदुदा युम अदु लोफम खंगदना काइखि अमसुम मनाक नकपदा लेबा बिल्डिंग सिंग अमसुम कार सिंगसु यामना थीना काइखि हारि बावगी सोर्स नाइखि यूक्रेन की प्रेसिडेंट वोलोडिमिर जेलेंस्की ने फोंदोखिबा मतुंग इना किप सिटी द रशिया ना बैलिस्टिक मिसाइल सिंग कापसिलकपदा मी अमा सिखि हारि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर सिंग द रशिया ना बैलिस्टिक मिसाइल तरु कापसिलखि हाइना प्रेसिडेंट हाइखि यूक्रेनियन एयर फोर्स न फोंदोखिबगी मतुंग इना नहन अहिंग रशिया ना ड्रोन सामग यांखैगा मतुय कापसिलखि मदुर सामग कुंथ्रागा मंगादि थुगाइबा ngamखि रशिया ना बैलिस्टिक मिसाइल तरुक अमसुम अतोप्पा गाइडेड मिसाइल सिंसु कापसिलखि हारि यूक्रेन ना बैलिस्टिक मिसाइल ngakthoknabagi इंटरसेप्टर मतिक साना लेतबा मरमना रशिया ना मदुगी खुदोंग चाबा लौदुना हनम लेतन अटैक तौरि प्रेसिडेंट जेलेंस्की ना एलाइ सिंग कन अपील तौरबसु हौजिकमकी ओइनदि पैट्रोट एयर डिफेंस सिस्टम की इंटरसेप्टर सिंग फंगनी हाइबगी ममी उद्री मरकसिदा खाराशिया की लमदम द यूक्रेनियन फोर्सेस ना एलकी ऑयल रिफाइनरी द ड्रोन अटैक तौखि अटैक अदुर यामना साउना मै साकबगी थौदोक थोखि अमसुम मी तरुक सोखि हारि यूक्रेन की जनरल स्टाफ ना फोंदोखिबगी मतु इनादि ट्रासोदर द लेब रिफाइनरी अदुगा यूक्रेन की ngमखैदगी किलोमीटर 2 थापा रशिया की समारा लमदम द लेबा सीजरन ऑयल रिफाइनरी द यूक्रेन अटैक तौखि हारि समारा लमदम की गवर्नर बेसलव्सना इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेस अमदा ड्रोन अटैक तौरख्रे हाइना फोंदोखि अदुबु माकना मदु रिफाइनरी नि हाइनदि पनखिदेनसु पाउसदा मखादना फोंदोरखि सीएम द खुलाव लाउसिंख्रे मखान रिलीफ कैंप संखिद्री चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमसाना कांगपोक्पी तमना लाकपद येलहौमी मितै अमदि नागा मियामना नागा मिसम तरुकी जस्टिस फंगलु हाइना खुलाव लाउख्रे खोंजंग अदुरा मरम ओइरग चीफ मिनिस्टर की कांगपोक्पी की खोंसकी मनुंगसना मखान रिलीफ कैंप संगनि तौरंबादु संगमंगम खिद्री कोनसाकुल की खुंजा तरुक कुकी मिलिटेंट सिंह मिया तीन हाटखेबगी जस्टिस फंगंदबगी मयोक्ता जेटीसी मणिपुर की वर्किंग कमिटी ने चीफ मिनिस्टर ना कांगपोक्पी तमना लाकपद नागा सीएसओ नत्रगना लुसिंगबा अमतना सीएम उनदना बामदी सीएम की खोंसत बॉयकॉट तौखिबगी मतुंगिना ngarang ayuktagi lambi mayad mai thabana singba tawduna khongjang sangsin bawkhi khongjang adu laksinna ba masing yamlaba central amadi state forcing laktuna lambi mayad mai thariba sing adu lauthoktuna pamdaba thangdok sing thoktana bangak singki loinana khongjang loising adu lambi gi matai amada pulap tasinduna thokhi mafam adu chief minister wai khemsana lusingba kangbu adu yorakpada khongjang loising na amuba masugi firal naga misam taruki asum royal athuda fangalu haibna singba thaba placard sizinabadana tana खुलाव के असलाखी मियाम की खोंजंग अदुना मरम ओइरगा चीफ मिनिस्टर ना मखान रिलीफ कैंप संगनि तौरमदु संगमंगमदना सखी खोंजंग अदुगा मरी लेना जॉइंट ट्राइब काउंसिल की को कन्वीनर तिमोथी नागा मिसम तरुकी असुम वेल फंगदना लेरिबसी था अहम हिंजलकनी असु कुइरबा मतमसी फावबदा लाइंगाना करिसु थौसादना तुमिना खांसिन उसिनदना लेथोक्तुना नाथाइना होनरी मिसम तरु असगी जस्टिस फंगनना होनाबगी महुत चीफ मिनिस्टर ना नकलमदा मिसंग संग मान थोंग सथाबसी यानिंगति नागा मिसम तरु के अथुबा ओयल फंगनना मतुंगदा माकी खोक सतसी सतलमलबदी असुम बोयगदबनी अथुबा मतमदा नागा मिसम तरु की जस्टिस पीद्रबदी येलौमी मियाम की असौबा इरांग सोदना लाकनी हाइना मागना फोंदोखि